standing down, your leaves are on the myrtle cherry. First United Sangtam Baptist Theological Conference Kapchila Lanadana Batata Chushna Kanyari who Saramba Kamani Century United Sangtam Baptist Nirudi Ashim Munila Kristami Salam Motoza Israeli Himoyadi Yang Chamachire Hasalagani 78 women pastors and 12 women leaders from different fellowships Ninglanas Kristami Salam she already at the moment he cheered. Program video Sangtam context I'm very much aware of our context that in this gathering, mega gathering such as this, the last service is usually packed with information and gratitude, lots more. But at the Hilarudi Chingalarudi, who actually along the information Kanyari was going to go Salam Himachina's Kanachako is a last year is a closer Chilino, Dani, Zalpalana said Sabakalam, Ikaki, Zorabachinde, Abiyu, is a road of Yunumba, Katas Madoza, each way. In fact, I'm very much honored to be speaking in a platform such as this where giant spiritual leaders, giant theologians, academicians, intellectuals gathered. I'm very much humbled by this opportunity. Thank you so much, USBDC officials, for giving me this opportunity to share the Word of God tonight. Zaramba kyang aning se ko atish malatu matoza chere. Zaramba you shomalang isa kyang yorung jalibatza yuna isa de monunguko ting yang stand firm. Hitachike bakala isa de zaramba you katu changdanyere isa ramo pamre katu bishemaso. Stretch out sanung kono. Supporting text katu hidayati in a kinyere. Leviticus chapter 10 verse 1 and 1 to 3. Aaron turan nadab ko abihu nyena anya michang pa hirocho. Hatala micha yocho ko machichi yopa abadong pa kyang hivacho. Ta hipa michang tsa amasama tuno abadong pa na hatsa Janong using macha. Trong yingna abadong bana michang matecho ko anyetsa abadong bapete trapse sacho. Hatate mosana Aaron te yocho hining dang abadong bana hita yo licho. Itigera atamungna I amasapa trapai. Ina mayurate I ahechi mishano da Aaron na sa machacho. Tangkito nasari. God, our Heavenly Father, the Creator and Sustainer of our lives, I thank you for this opportunity, for bringing us together in this manner, the last service. There are many of us
who would like to take rest for the journey tomorrow. But Lord, you have given us the desire to listen to you and to worship you together. And that's the reason why we're here. And as I stand here, Lord, to deliver your word, Jesus, may the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight. Bless us together. Revive us once again. Revisit us once again. In Jesus' name I pray. Isa zita natike bakala Friday night lana atita shiroti from different speakers along tare yochuba isa nuchuko isa amwanos katang ko po along te malalile. And I want to share some of my take from the first night till this evening. Katu sa changda nong hasuko khalang isa ning tang kamatheo isa tuturti ning tang reminder katu sanong ko le mahala isa ning tang sa thali hatisa lamthing ni sonong ba yos katu sanong ko le ina isa de yo changda ba text lapi mawai de ina ani chocho katu ani isa de changda ni re atije romang jumagidema Sangtam Baptist Litro jumagidema na spotlight opening spotlight lana isa de changude arayo ina kechoba ni choba katu without the Holy Spirit, we cannot bridge the gap between theological education and local church. Apayo yuchuba katu kada catchy katu sagoy nida. An mamasamalita shi litro ko des angomate zarang ba yura ke balape angomate anye rirata nong ba mahal riketa nong ba chingeta nong ba sa mukonoe abangala arani yuchuba sa ina katu ni chochoba. Reverend Tridona, Zorambayu Chanda ko Zorambayu Chanda de Apini Yobatsa. God gave us a gift, each and every one of us, and that gift is the Spirit, Holy Spirit gift. Isai Chantachoba. But if we are not deeply rooted in that gift, maha in the shield of faith, we will make the church fall. Eshobayo Kato. Isana, Isai Chantaramban Chi Chako Chi Chabakala Isai Chan Lisochoba ko Chia Yutio Chiatus Amalai. Hatsan hipa yutsung hipa la rake malikang zurang ba UK leroy la rake malikang la nabacho ibacho na litro katu kaluson kole apa yuchuba litro katu sanyano sa kole chuba katang anyemayano zurang ba yu atungde rake linon stale pa pin yuchuba katu hatsa cha yutsin stale bu yuchuba paper presentation anyata shi sa de changda ko akudi ba apishu lang na retsanong ba leadership yo hatsala leadership yo la isa de ba contextual leadership relevant sanong ba context e suro lilite pishunon ba yo hata ba yo chuba ko kata pa suro lilite pishunon kan la you have to be guided by the Holy Spirit ba yo chuba isa speaker na kata with enthusiasm apina with apio punchlines at such ba apina isa de yotisa azana without Holy Spirit, because Holy Spirit is the power of the ministry apa yo chuba hazana apina yo chuba. At this next session, I think Christ and culture. Everybody, most of the speakers here stood up and said, "Let Christ transform our culture." Apo yuchuba isa na yuchuba. Christian na to isa culture. Amata to isa malisong ba chuba do katang yuchuko. Kuatsa de choro de. We need guidance from Holy Spirit. Apo yuchuba. Iyo ani chuba katu tek za chue. Hila tinro kala hipa hi. Second session of Christ and culture la katang zinta ko tangi hilayo bat achangkala speaker na pio punchline chepat. Let the soul saving be our priority, not culture saving, but soul saving is your priority. Sang abang la pio punchline cheba hata isang re. And for that soul saving, your joy is anna masamali kangala nizara anna katu kata kamchono hata sa katu alam ting ba katu cheba. Ko de sa tinro de chunyang ze isa engineer sauna. Isa de katang za zong ba yu yorbai ko pinyo ba za apini isa kyang apom kyang chachi ba ka tu za learn to do well apo yo chuba respond to the call of God. God is calling out Moses apo yo chuba ko you and I could be that Moses apo yo chuba tangi to respond to that call. You and I need to listen to the Spirit of God. Zong ba an ko na isa kyang tsipa za ni chenong ko le tanumal apa na isa kyang tsipa sa ni chenong mako ba katu kyang ni cheba sa lile Mr. Nong Sangba missionary apinda zong ba yuyo de apini isa kyang encourage about the word of God is life and spirit, and it has the power to penetrate people's heart echoba like double-edged sword. Zong ba yuyo tasi hasay ko respect the word of God everybody.
when you say respect the word of God, it means respect the triune God abo yuchuba. God's that they respect Holy Spirit. Mahali taking it other sense, respect the word of God poyote. When you respect the word of God is inspired by Spirit, the Holy Spirit. And so we have to respect the one who inspired to write down those word of God. Apa ni chocho ba khatu. Zongran bar annana chachba kana chacho bae hase go zongran ba yu hi kyang jinrin jang khala isa na anna ma sa kyang jinrin janong ba yu ni chocho ba. Isa yu executive secretary Reverend Imtina isa yoti. We are encouraged to stand firm in our commitment to serve God. Isa yu commitment la ching kam yang ko zongran ba tikeng choba. Hata ta ma cha khang la nana hi ba tu ko tsa ri ta no mo ko no ri ke ta no mo ko no ba yu choba. Local church ko education, theological education amalina ma ta ngi sala. Zongran ba chingte isa yu anying choba tsa. Ching ya khang la yampung bi khang la study do nana haza ba tsa chingke no ko no e choba. Kamateo karali in a hero day, Hatati preaching the career points Karanana, Lamke Chopati, Lamchiano Kole, the Hatzalamyati, Hataba imagination, Ashula Matino, Tangi Shumalang. Having heard all those, Shumalang Rubakala stand firm, Hatzaba Lapika to be Runyare. Could stand firm by your Nalahila, stand firm in our commitment, in our faith, in our vocation along the earlier by. Tangi Shumalang in the yo emphasis, in a focus on about Isayo, Amalunyo, Kato Ting Lak Ting Sonya about stand firm on our calling or vocation. Hatzaba Lapi Ting Sonyare. To know how Isa the Mozora Bana Tiche Chungizar Kadukatui, Hatzeko Isa Kyang Atsupa, Hatzala Ting Yang, Apo Unichuba. Thessalonica, a new but Thessalonica, a Nyatari Mayatari Mangala, Isa Lanarena, Chairperson Kiko, at the Livira Tari Katulana, Asang, Hatze, Isapede, at the Kipats and Nichiko. Akudiba text in Isa Kyang. First text will help us see the call of God. Zoramban isa kyang tuning tang ticho akam chor ka tu sa thoche po ticho ba ko atla kam yanu marianu ba ticho ba isa kyang musore. The second text will help us see how are we serving this far. Hitashi sa lirote kata serve tairo zoramba chinde kata serve tairo hatbala isa kyang tinsonyare. Karan the lamnong hi kata mapichuta ka tu maram mapichuta ma ba karan lamnong tuno khala being a theological graduates we are very much Katu judgmental katu roberi asasa na tunong kang isa homiletics class here by preaching sa katu bina the studies hanong ba hasta isa namasuban isa katong critical sa lamyano skole tanya shumalang ine sa dewing batsa kadana sa hypotex anya yortana isa te changdanong ba thochilile apo yunya shuba katlile 2 Thessalonians hipa background khodi thiranala Paul na apio second missionary journey la Corinth la pamte Thessalonica litola asanya choria cheba three kan chacho ba khatu sanure ko khata chun asanya choria cho kan la Thessalonica litola arakela na Paul na shiti chacho rois fraud letter khatu ba chiba kan la hatala cha Jesu Christa cha rope ko anyu bi rope ko bo yo kan la ni tsara namala ya cho ba ni tsara thoma ma so cho ba hatala hatsa chi cha chanong ba ning ta achana abina yona mare second coming sa mare ko suramba second coming rono de hiri ritigeno along tari apina Chana Yuchuba. Before the second coming, there will be apostasy of Yuchuba. Zoramba, Cha Yutuba, the Trachachi Penumba, Yutu Trachachi Penumba, you Pekaro no way. Many will fall away from their faith in God. Hatzego, Hatzaris Atontigen way, Apo Yuchuba, you Apina Niche, so false teaching and Antichrist here at the morning down, Apina Yuchuba, Isana Ure, what a background of what it here another. Go Hiri Yuturati, Aresa Ara Yutula, Hatzaris, Shachayachuba. Kalang thali tia chupa hatsana hiri is ready de bold na hila yobatsa nara tu iran na yocho yun na yopa kena traba chapa hatsari topa hiri la tsa nara yampung ping kam nar yu tsa tsala matung ko kam yang apo yuchupa because you were called, you were saved, you were called to proclaim salvation to others. Hipa message of salvation sa aparte shunong banintang isa kyang ticho balile chenge lang Thessalonica li thuto matang isa hila pamre isa sa azara ti ase kira sanong kole ahi ti gear di sanong kole isa damong kyang tsipa katu isa yo yorta kyota pa katu sa apatu matang we are all called to save the soul, we are all called to spread this good news of salvation. Hazaning tang isa damong ticho ba katu lile hatsego hila
ina hipaning tang isa yo USBTC yo thapche ngu ba khala tang khita na lam ting cho ka bi khata nu chang ba para material khata lira bai ta nye ching lang USBTC la ikyang yo nung ba chada chira bai hi khata nu ab khala itsa tang khita na lam ting ko yo choro khata ring ko trako khata lam ta na sali ko tu no khala akira material di yo la choda nung ba coming from different school of thoughts khata risky khatu sali le khata nu ab khala tang khita na lam ting de zang ba de ne yo lang na bala tu chinu ab tang khita na choba ko chada de hipa hi liberation ti zang ba na khatu ide choda ba cha chwe hacha kyanglan in the liberation ti thare khatulan asang se in the thuchi bali le hacha ko hila liberation ti thare khatulan asang hila ko de thirna atis isa da mona mathe balino yuchi balino kharle khipas lino hila ni zara khatu shati shara aning khung aning na John MacArthur bali le apin a strange fire as a confronting Holy Spirit sala apin along really mocking of spirit testing of spirit individual spirit along to apin sala Holy Spirit yo sa trali choba shati haza khipa chwe hina wa hatala khipa de apio introduction lana apin apio ka kaning dang describe sate hipa nadab kan abihunge yukhisa apin chachoba ine hi apio idea kheba khala isate nadab ko abihunge yo akang lana isate khadu challenge khadu sanya ba hiba azinda chu ku shomolang sharing kun challenge sanya ba cha hila azinda chu hiba UK hila jage ba khana chengelang isa kang na khata no aronu la khata li banu ha ba isa de changda nyare chang mayang khardeli ne yoko he khata no khardeli is khata confuse ako tangkita na tos khata chingo chang mayang de ko this adir by zang ban ikyang hiba jalira tangi if I speak about Holy Spirit I will be labeled as charismatic amalong la mal I'll be labeled as like Pentecostal tu nang khatu sanoi and it feel comfortable makata no abagang khatbil thapta chuba concurrently I even mentioned the book hey John MacArthur's Strange Fire na makito what's that is jingkya da shangmya de sako because I want to make sure that this is like God speaking to me has about a short time chuba but this was never going away till this evening I thought I'll try my best to remove this ebas khatbilang ko tangi this was never going away unless I speak this hatana hipa hi azinda chulana isate yunya chuba hatse ko akapi kiba Thessalonica text salats just to help us see our call isa kyang chang ba tsupa cha gungsono ba kyanglana do kicho balile tangi hila applications hipa yukelana isa kyang measuring road khatoro isa thinsong chuba khatulile khode azinda chula khode thirnala nadab ko abihunya cha sa apara nyasi khatuma tangi Aaron yo tsure ko isa nure Aaron's son kola isa adamon mate Musa Israelwati na cheba khala zongram bana Israelwati micha paper tropala high priest Aaron isa adamon hatba mathele ko atata de hipa hitrode Aaron yo khande au achingi khora achutre nadab abihunge na phungge ba khala ngusi cha chinom bala re khatu chachwe isa adamon mathele that much privileged status lali choba hipa nadab ko abihu anyi cheninge cha tanye khode san thirna la hila anya cha zang pa na thochi choba chichoba nakyo ikyo thochi choba chichoba ni chare puyore ko anya kyang cha da ida chibala sa special khatu isa nu choba tuno khala Mount Sinai la zang bar an ropamba musa de chudate kalon ra chikangla atapa azung akang ayinga tu sa root hazala tu sa kanong tu sa chikangla strike death sa solomba mapse nomba ni zaret aban mabanomba hazori amasa hazala samabanomba abayu chuba tangi zuramba da musate achangalang yubat nadab abihunya na napakana apara nyere Israel long narti napakana azunglang karong ichuta so abayu chuba hazi sanure atzabat amasara yula zuramba anna anyacha atila chakachoba angi kyang thochi choba khatu zi sanure hata tu mata nge hila ting hala hingi nadab kan abihunya cha ara akolan na muchiro choba auna tu muchiro pe breng muchili sapam sa angi na mathe choba ko chu bayong bala sa zoris sinti la tu hero ro sa kanya na zoris thangchi na hasta zuli choba isa nangure ta hila nyimung khatu
Pichakatula, Anyana, Sonramba Chingte, Amasa Polula Mapano Hirote, Amamasa Michang Take Boy Rochuba. Amamasa Michang Take Boy Sonramba Mapanumba, Hirote Dade, Sonramba na Hatsapa, Pecha, Hatsaba Matamlan, Angakan, Sasochuba, Nilan and Michang Jerba and Topse Sochuba, Hatsa UK Dile. Hila, Karana Yore, UK H. Tinkala, Anya Katachona. Hatata tikecho akanla karan yobatsa they must be drunk apos yorbai yungkha yung machaba kana rosho chai abo yorbai han karan yobatsa they must be they might have got that fire from the camps master camp la michangza hero cho chai abo yochuba atazaba zungrang ban master la hero nong mayo chuba mahan la zungrang ban master zoroisa arelam chu pe khala hero janong ba mayo chuba hatza mucho balile Hila Shumalang Isade Union Patsa. In our years of ministry, TKRD, be it 1 year, 2 years, 5 years, 10 years, 20 years, 30 years, in our years of ministry, have we been carrying that strange fire before God? Hajas amala asing timba malahato. Isa hipa mamasapa michampung pipa khalang sarang baching de voya choma atanung arinung khatwe. Isa kyang shumalang isa te yunya batsa zongrang ba jingde bate michangza amasa zongrang ba na khechoji ba michang sanong stale anna amasa sanong stale chingila what are the strange fires or fire that you see in yourself that I see in myself that we see in our society the strange fire I should say that I see in our society and in myself sometimes is degree theological degree, status, social status, economic status, batu sanung, jia, or the physical appearance, kapila. Hasta sa pipa kala, anda masa lang na ba makipa kala, hui bachuba. Sarang ba chinte api yu shunwe, api riba sanwe, api tikenwe ba kala, api amasa polucha rochuba isanungre. Shumalang isate yunya batsa, kepao. Isa atamuna kang atong tigero yale mala tsaramba tige balishula zatugo tangisala I was made to realize that God is a gracious God and that's the reason why I'm surviving even today. He mosar be kya kyo enala sapali noe isa atong hilapamrati I should say that because iba mosar be kya la khatang tsaramba on the spot tsin rochapa I amasa bai bala mathe sono abakala mathe soro chopai Tangi chingelang isa security inanapa isa security na tigeko bakala aning tang tu tigeba tigeko bakala zorang ba yusa za na samaro namba mahana zorang ba na tu khu na chota sonya ro bas masing din bakala acha charo na hazori cha chu basa katang isa nangre pekya atung alang thrila pekya pe pa leisure pe pa atung lile ta ya sa pa mayu khanong we have got our own weaknesses Hazapa weakness la tu nyimoncha kara mobile sanong kole kara books sanong kole kara television kara tunang khatu sanong kole social activities nguchiba da sanong kole tangi isana prioritize masabakala pekya apala sabakala hipa amasa polu la rote masa tu na ro ya chupa hazta tike chupa atung isanong re tangi chingelang Krista ku hipa achoma ro chokyalana because of this grace because of Jesus Christ we are saved. We are being preserved. Na ardu samalichi kanla. Ardu samalichi kanla ebangala isa kyang. Hataba chuma be khacha bakala isa kyang litola tikera sochaba. Amalona tikera sochaba. Hatsa realization khatoi kyang chue. Hatsana shumala isa de yunya batsa. Isa yo strange fires akyo. Na yo. And to the theological students who are still studying or who are hunting for jobs or placement. Isa hipa strange fire litashila muchi atala land up matano right placement la land up matano na nana kitambali no degree may be high you may be academic award ngubali no valedictorian sabali no kole but if you're still carrying that strange fire you will not land up in the right place which God has chosen for you tangi nana amma position la to land sano you are the right person but in the wrong place land up sabas kanali le na isa theological students ti hatse ko isana akota shi isana atung de kinong batsa
He tu nang katu charismatic preaching katu mana tanya sila. We have to be charismatic sometimes. This may sound paradoxical. Tanya, we have to be charismatic in a sense. We have to believe in the triune God. Zorang ba cha yutunong stale ko zorang ba za asang awu atu anamasai. Awu atu cha tu yutile pa khalang kara roisa anamasa kyang la triash pe ba zama chanu. Tanya isala awu atu anamasa asang tin cha yutre. Ha ze go anamasa za katang tong telile. Chenge lang shang hi achanga shang isa damun mathile tu no khang isa makang ti ke ba na isa damun mathile hi achanga shang khatula role. Kang hi ba changa shang la. How are we going to stand firm in our vocation, in our call? Because apara tipiti shuya nyesala nala ila tsarang ba na pa cha tche ba khana cho nala achangchi yana ko nala achangchi hi ba amasa chi phung bi ba khana yuzi sana apo na kyang kyang chi cho ba lile azara de kharala te to kiar zama ma the no nar lam no college la na subject alang alang ro ba na ha tu lam ya nong ko le na assignments tu lam ya nong ko le tanye you are also training ko ate train sa de na hipa hi develop sanong pa zongrang pa triune God cha yusunong ba develop sanong ba tanumala assignment do shang china a iching la mark matza i ya zdo ngonong cha jo zdo ngugo ba ha la ma ba la yuji an na kya drive sa maro an ma sa na kya lead sa maro ha za khatang atung te lile kara theology degree acha za ngu ba khala ngu thaming akang limited ni chi ba sa khatang ma to ko Hankara katang zati ye bo PhD kino wachuba thona so be chubasa hazori along ti ngizar ti zorisa. We never know our timing. Zorang ban isa kyang khe pa nyimong tashi kiza yo barna isan mamate. Ngate ko isa la hataba nyimong machitashi isa la kotashi nyimong makupe kyamaku. Be aware of which fire you are carrying. Be aware of what fire I'm carrying. Hasta bakala vakala zorang ba chingte vakala isa ning dang atau chanwe. Hatse ko shumalang isan te yunyo ba za apatu ma tanya sala zorang ba na chapa la siking te na machi so ba hipa strange fire ning dang tu isa te yonong ba shemus chuba lile hatse ko isa te mo zorang ba na tiko na kyang siko shumalang hi achangau baruma inda te kiyo choroisa ikya reflection choroisa isa te mo na yuchuko tigera papa lamnong papa la na yuchuko yata mo yuchuba kangla hita tu tambi pati pam sanong tanye zongrang bar an makuna ching lang yu chi pai tsa akang la applicable sa chinong sa practical atela apply sa chinong sa zongrang ba na strong apakang la isana tang kitang na hi pa an na zongrang bar an na masa tsa isana ko da shi khecho khang isani tang katang chau sa no li tro sa isana masanya nong tang isana club chair cha noi ha che ko na khate wangesla khate college la za tu nong kole li tro la thali banong kole tang isala hi pa nadap ko abihu nge yukhe isana Livir shati thari khadulana asang haza lamkenung ko anyarosa ataza na zorang par amasai ba ataza ni sa kyang soko haze ko isana anmasa haza pinung ba anmasa kyang chirin chanong ba isana lamkenung ba ko des Thessalonica shatila thali chorisa ne kyang za hipa shang amasa shang khadula majority zorang ba tena shu tipa shang khadula ne kyang zorang ba yusi hi shunung ba ne kyang chu ba lile Hatadate, na kyantsiko ko nasa isa. Amamasa, michang bong piyak ngala, na po, ina pastor na po, women pastor na po, youth plus staff na po, mamimilang no sinong ba, amangilang no sinong ba, chances li katang lile. Hatseko, your fire should be the fire of Holy Spirit, not the strange fire like Nadab and Abihu's fire. May God bless USPDC. Thank you. Chomore, Amina Namore, Mama Sire, Humazire, or the Zamagam Matare, Amina or Matsa Machore, Makan, Bernita, Malamare, Makan, Si Machori, Amina, Amatsa, Akinere, O Atzaladu, Yamre, Amaitse, Achanga, Mali, Sarah Barna, Hipandimia, Mechu, Abina. Superstar isa biyang chacho isa userti amay siyang naleno isa nolo lili Duda achuma kodi achuma bayurana hitsa isa hitzarati malichu zurang para amay amakam lupa sa
atza akita pa yuri Krishna agamla autsira ko anda amsa zichuku abi agamla abi natingi muchi apam akomucho isana muri amatyani yuri anyetsa khatu tena atzaw khatuna ko chicho anyana ko chiri ko isa agamla sa khatuna khatte chaze jatano sa khata atza ko isa tsara patikirti ko api yura kirti shege isa nolam lile amayola kodi isana amai akida ko achomanza chodarana hiku isakyam au atutre ko ana amasa yatri kadu usuri ahi asinda chola au tsarana abi mayurati te achoma usojo ko achomanza isana ure asi asinda chola atutrena kitsarati mayicho ko abina amai ita thalacho isana ure ko chene isate amna amasa ku isakyam akida ninda thalacho ko singicho isana matere hatsaku au sura atutre jisu ko amna amasata amai achoma ko akida hiri asaku isakyam kadam sitsa usuri Chege kadoi tikiri yaro nara apong sengrambana nara kukigi nara tikiba o nara akang alatu mawajaso Atarula sorry kaduba USBTC tamchila kadoi nulam auto atsam balana kecho narisa sarambana narakiba yangchibala alatu lagi di mawajaso Shumlala, Mayarabam Sati Rambai, the Kerala Yansino, say, we see Myanmar could be called something. Hey, hello, Myanmar. Look at you. Hello. I'm on the team. It's me, I'm speaking for DC. Lucky Leona. I love Hana. Hey, Kola, Shibungu, upon the commission. Hey, I think I'm seeing around. Sanamatejo, Singing Nerikisa, there's such on the Indian and a very young chief. I can't go that way. Now the lunch in off. Hey, Kenya, Hey, mama. Hey, what's the matter? 那就光他的，光阿青啥个？苗那个得起啊！哟，呀，你们你来呀？你这个不起呀吧？哎，本来是那么有，那是咋的呢？他们去流上。呀，我的，你，看地嘞，那怎么走？酷，啊，走，那是不容易的。有的话，那是根本的，那是说的你把那去啊，这样子不理，但你这那还得，也是说例子，咱们这样子嘛，这样把去把这，这边东西。呀，别放屁吧。喂，你买为什么自己来？喂，老头，快不是？下，你啥
谁的？啥的不是？哎呀，那开北过咋的着啊？아까 배고 저방으로 사이키 넘어리 치고서 그래서 맞아. 당에 수수시와 그냥에 아싸는 미나도 맞아. 해야 거래 좀 지금 맞죠 이런 데 좋을라 방 좋을라 어떻게 하시는 이제 거래서 다리 붙여 가죠 이제야 거래서 다리 찍고 줘야 삶이 큰. 이 모양은 원하죠. 야 기치오시로야 이런. 얘도 무슨 자 대사 셔먼 열대 자 대다. 그리고 우리 여우산이요. 저 사지. 됐다 아. 다음 시다 내 빈스 나왔다. 맞아. 나는 이제 지역이 쉬어만 야, 미스일 말이야. 선아, 어디 조이들이 다시 나면. 뭐라 나 리를 좀 온다. 나 이제 들어오자 뭐 되니? 아 맞지? 야, 이게 증세도 쏟아다. 아무 왕무시 조지 같은 당이야 아로니 모시라 가자 맞지? 저 이제 맞춰 지기를 봐야 돼. 동리리. 얘들 랑마 빨리 이게 뭐 아니요, 다시 계속 하나 해줘서 비는. 그래서 야 로롱강아 그래서 다리 기판이야 다리 지나는 자, 이들아. 기후 방지 대본 나라 소리나 딱그 도도제 거 다리비. 아니 미카도도마 아니 까모 너희들 사야서 보잖아. 그래서 뒤지요 님은 걸어봐 알지 아사디시 그보다 그 사실에 자자다. 너 다시 예 야, 이게 무슨 거나. 야 강야 北下去不要我是在家上阳光行动北下去我就那里进 예, 야, 무슨 거로. 가서 지수. 야. 뭐 따라지? 지금 이거 버려 가지고 뭐 자. 어이 와! 우리 와, 그러고 하는 저기. 야, 나 어떻게 되면 이 대박. 야 so 오 얘들 나와서 이거 하지 마 뭐지? 이만은 거지 이거 자 那就是这样子吗？ 아야这样吧中华哪里就在这里呢那就是自己说来的。 나 비요. 나 참. 那今晚在这里这个 예, 저中国人就说了，那个这牛场上就说了，而我们日常这那他在里面自己就马上那有马上这有啥东西说的那就是对的嘛。啊那你那是不是呀下马体验嘛那就是真的有多努力了嘞，那就是真在这，那就是真的大家有多努力呀了。这最近的有东西啊就是什么一直在美国，那地上工人不让，我也得学他的好点儿的。 야, 아쿠디는 싫어. 나저 샤머라 아쿠디는 맞지. 나를 샤머라 가도 경험한 데 진짜. 刚有把这个学的，但你就是刚中啥个，刚这里啥个这么学的，而且你其他什么的，我都给我咋不么？ 짜라 짜지. 啊，是但是没让人过瘾，啥的，啥工人说的，啥工人，要得三个才行。一直在上坡这里工作啊，这成年学的这。 慢慢的去上一次，慢慢的去呀，啥个大学的，什么东西就比大学的，啊，那就是的，啊，咱的这里人就，经济学的什么，有点知识的，我啥干嘛的，大学的什么干嘛的。 가도 사실 누르러 간다 진짜 약간. 为了差不多40岁，是吧？我们是差不多那种，是吧？熊猫他们弄科技弄。 他离不开大学，是那用龙不久，他离落地的，可是他不是公司里，这里他们提供工人嘛，
헤이 우리르마 우리르마 아니 어찌니 말아 정리를 깨라 따라서 중요 말아 두 상자를 짜대 아니서 이사 리비 수자 그죠 무스로 그다 아미노 오로마로 오로마 쉽다. 오로마가 그다시 회라 잠깐만요 그다 이번에 오로마로 아저로이 서울 복도와 SBDC죠 사 오청가가 다 서울 아이는 뭐냐 그다 이런 아제고 이사 서울 복도랑 그다 갱단처럼 왕 그도 오죠 아저로이 바로 농공 서울과 아니라서 이사 이로 있어 뭐하노 이와 뭐 그냥 다 지금 뭐 이사 당신은 안 보다냐 하다가 예, 그러면요. Ateniola, Madosa Hiba Litro, Sangtam Baptist Litro, Mabu Sel, Zirabana, Madosa, Mawajiso. Achogata, Soribo Kaduba Dashi, Sarambada, Isakya, Lana Cholinda, Sarambakya, Lexi Jerry, Maduza, Iba USBDC Mungchoku, Isa Album, Allah Amarita, Akida, Go Allah Achomaudu, Isara Uchiku, Go Isa Chaiwa, Saying Kino Wakapno, Shomalam Go Aduya, Isa Album, Zasho Tiye, Isana Maduza, Aron Gam Bekyako, Yamutilasa, Tali Shirada Chinosa, Isa Utility, Tankida, Go Utility Kari. Anyo, Sarvo Kaduba, USBDC Kapche, Hila, Euro ODC students, Young Lina, Auzira, Atutre Superstar, Go Anna Amasa, Nimana, Irna, Hipa, Sati, Hi, Kamti, Jerry. Zerabani is an album, or what song? Long Live USBDC. Here he conference ayong praise and worship no thabata hi so malang achanggaw ba akapula yang tukon na lazabi no okay ate hila nara na thingya ba kunu hiri United Sangtam Baptist Theological Conference la volunteers tie ara Pari anya sang khatang palam musiko ako shomalang sanggarba asisue ako thali atungyang sa thangi bajila shibalongnong ba kanyang darba ade ko sa pamna ara lapchola ako uno dangkhidana jing sonyare ara na akang khaku jejo hiba conference ako socho dithona ara dekhadang kanyang re tala manyata dong winner party. Okay.